angangsing ngasisu aina angka ma puduna lai time and work idi but she question ji chap manai tawudabu ngasai gi piriba niyom jingji kitang different webda angang khara di hot bangam de ko ada ina pura lakpani question jam de question lagi kaktani aina sumpai ka sunak selak poina aju thaba khara lai aina thagalakuni yengsi sida hari se a machine x can be produced 1,000 bottles in the 4 hours and another machine y can be produced 1,000 bottles in the 12 hours. In the how many hours can be machine x and the y working together at the their representative constant rate produce 1,000 bottle haibani cha lising ama jidi dum lai samana simi tomba chawba chawbi loina haibi x ki mota chawba haram sai tombi haram sai moina machine kan haido si kai bom lawru noi lawgu x ni mana hari x si sida ira jeba ko yenga je x saiba masai gi x sina kai doge bu yam lai bi do hot to jai ko ani ahum thongna pa yai ai ani di hot ke ani ting manung da noi apamba madum noina yengo si x haiba machine jina hari si kai doge bu 1,000 bottle ji tawu matam ba kansai gi puthok matam da 4 hours aibne 4 hours ai why you say 1,000 bottle ji tawu matam da mana mu 12 hours aibne ai bu question ji tawu da bu x plus y 1,000 bottle hours si kyan mo putho question ji hai be matong so let see asi ani to e koi naim ta thaba ma hai be ji si ji gi si ke do gi am dam da phone by to of hours na si jo mu ke do ga dam da 12 ne divide to 1 by 12 so x and y plus putho che ani together gi magi efficiency ji putho che ba dui ta di x plus y gi putho ke ai tar ga di x 1 by 4 and y mut can plus by 12 so LCM to ro kya tare si ani ji LCM to mutam da 12 tare 12 4 na 12 divide to the 3 plus 1 ani ji plus to ro 5 adu tari 4 na 12 da cut to the 3 adu tar gati magi lak to ji 1 by 3 hai bati x ka y ki together magi hours si punjan matam da kya la kya matam da 1 by 3 la adu itar gari same koi masai gi x ki da koi na ba mata masai gi hour na divide to same like that x plus y ki to kya itar gari masai thaba madu da abani gi ke do 1 by 3 du na divide to ro adu itar reciprocal je change to ro 1 3 ji mak da sakrani maka da 1 jadi thamdra su adun always karamba chum ke na matam da ai koi na e ji chumme ko e ji chumme sini e ji chumme 3 ji tai siang ang jing jan ta bre mo natragana atopa ma da kumai no hot ka da gi hai bu mu su yeng je sina ta ba atopa ma mu hot je ba koi na hai di method chi adu bu noi nan comfortable loi ba mai magi apamba to bu bu holi be sing tu chumi la li ai bu noi na cross check to but ai ko sai gi shortcut ai be ji season aba matam da maybe kitang soidok soijin hai ba lai adu noi na kumna sing da yengo sida su koi gi ngaling koi matam da e ai ba tabam na sida loire ai ba na sida loire adu ta a plus b sure kya loi ga da ge na hai ba ama puthok ba koi gi am toina koi gi mayam jinga jo na ba adu gi style to holo su jai ba si se adu itar ga de koi na kumai na hot chi ge hai bu ye nga je ngasai gi award ani je in to bi ro x ki na kya change ba 4 hour into y in kya change ba 12 hours si into si de divide by ani du gi plus mu award kya no plus y in kya x ki na kya do se gi ro mata kisna into to bi ro makha gi na
प्लस बियो हाइबनि मतक लेदोइसिना ngasai x y की hour to into tobiro haibidi x kina 4 y kina 12 ani into tobiro makhadana kedoba y kina kedoba x kina kya 4 y kina ani je plus tobiro kya 12 ka 4 12 ka into tokta 848 makhade plus tokta di kya ta 12 ka 4 plus 16 ka 48 3 chumundo male 16 the 3 ne into tau try for answer 3 ta sumaina ju a ji chumme so ani ji gi marakta na kaina nungai ga ba comfortable ama kholo adu targeti answer do lam ju aina sum pukalapune ipad manabada yengsi the 3 person started a morning walk together. Their step measurement 70 centimeter, 75 centimeter, 80 centimeter representative. What is the minimum distance it should be walked so that all them can cover the same distance in the completed step? Si mayam jinjinoina yeng rosura mo step sinje kayam completed minimum distance kai ji yeng si ahum ji kayano ahambagi moi 3% haibni person jigi ahum ji manung da man piram se kayano 70 haibamne 75 haibamne 80 haibamne moi ji centimeter ahum calcium tawro kaya tari aham da 2 na salo 2 na 75 to ita 35 75 yadre matang damo 40 2 na 35 tadi yadre 35 adum thamiro si adum 75 20 2 musalase 5 75 10 2 musalase 35 75 5 sida mu akoina mu 3 na chalase 3 chatpa matamda sorry 3 na mu chalase yengo macam step by step sidi noina sa na su yengadam ni anum si 35 3 na 35 75 tadi 20 ga 5 5 jare masal sida mu kya na mu chajarage haiba matamda aikoina 5 na mu chalo kya tare 25 1 jadi tadi 2 je kya no 4 times 3 di kya na amakagda 5 kya no 2 7 di kya no si so moi punamak si aikoina puri matunga kya tagi haiba matamda koi su check toro ai su check tolo erbani jengo sideida totally kya ta gaya matam da 4 sorry 8 makoi 2 power 4 3 power square into 70 into je kya again ai matam da 8 4 0 ta agadi shirshi karam chum gya e je chum me angang che sini angang jing na koi da knowledge phangba laitar gadi like toromu subscriber toromu comment piramu matangi video amu ngai duna leiramu phajaba jaba question paikha nakchalak jai puduna lake